Bešuntše ke ditaba tša lelemela sepedi tša SABC thego tša ka dikantorongkgolo tša SABC ka Auckland Park, Johannesburg. Dihlogo ke tše. So you just allow yourself to be used as a pawn whilst prescripts that you are aware of are being flouted. Komišene ya Matlanka e fatolla kgonthe ka ga go utsuwa ga diokobatši tša mohuta wa cocaine tša boima bja dikilograma tše 541 ka Port Shepstone ka KwaZulu-Natal. As we have indicated before, there's nobody who's going to do a shutdown of this country. And we must be very clear about that. Kabinete le molomo wa ka fase gore go ka sebele mogwanto wa motlalanaga kgatlano le badudi ba dinaga di shele ka la 30 mo kgweding ye. It represents a major turning point in South Africa's national story. Afrika Borwa e thagotše semmušo lesolo la go hlabela batho ba go feta dimilione tše 3 ka tšhoana ya go thibela kokwanahloko ya HIV ya Lenacapavir. Sehlopha sa Bafana se tla thulana le sa Jamaica go sa papading ya mafelelo ya go itukišetša dipapadi tša mogopo wa lefase. Bešeng thobela nna ke lebeseng ka dimeng gomme ke tla thušana le mofetoledi wa polelo warra Augustin Letlalo bjalo ka ge romile ke sehlopha sa ditaba tša sepedi. Bohlatse bo akanya gore Kolonele Gavin Jacobs wa lekala la di-Hawks ka KwaZulu-Natal go latofatšwa ge a kgethile ka bongo lephodisa la go hloka maitemogelo go ba karolo ya lesolo la gagwe la kgwedi ya Phuphu ka ngwaga 2021 la go thupša ga diokobatši tša dikilograma tše 541 tša mohuta wa cocaine. Diokobatši tšeo morago di ile tša timelela go tšwa bolokelong bja ka Port Shepstone seo ka ge bohlatse bo šupa gore Lieutenant Colonel kwa Kesibia ga se a botšiša selo ge magato wa semolao a go šogana le diokobatši tšeo a tshelwa le go hlapelela nakong yeo. Komišene ya Matlanka e leka go fatolla kgonthe ka ga go utsuwa ga diokobatši tšeo tša boleng bja dimilione tše 200 tša diranta go tšwa ka bobolokelong bja ka Port Shepstone go seo go begwago se rulagantšwe. Molefthenente Kolonele Kwazikwa Kesibia wa lefapha la di-Hawks KZN yo e lego yo mongwe wa bakgathatema bao ba ilego ba ikgaša lefelong la go thupšwa ga mokgobo wa diokobatši tša mohuta wa cocaine tša dikilograma tše 541 kgweding ya ngwato bošego ka KZN o dumetše gore tshepidišo yeo e latetšwego lefelong la tiragalo ya go thupšwa ga diokobatši e be e sa wele le gorong la gagwe la mošomo e fela o ile a tšwela pele go kgatha tema lefelong la bosenyi ka ge go ntšhitšwe taelo. So you just allow yourself to be used as a pawn whilst prescripts that you are aware of are being flouted. If you said I'm allowing myself to be used as a pawn, fine, they may have been giving the instructions, but you two actually participated in what was being done. Did you not handle the bags? For example, I'm just giving one example. I did. You handled the bags, yes. And even after you loaded them onto the ORS vehicle. Did you not? I did. Maphodisa KZN a DPCI a wa megago a latofatšwa ka go dira ka bomo ka mokgwa wo o bego o tla kgonthišetša go fetiša diokobatši tšeo go leba ka Port Shepstone moo di tla go utswiwa ka morago. Taba ye nngwe yeo e tlišitšego pelaelo ya tshepidišo ye ke gore Kolonele Jacob ga mmogo le lephodisa Mpangase ba kgethile Sibia yo a bego a sena maitemogelo lefapheng le go kgatha tema le maphodisa a mangwe. They deliberately chose somebody who is clueless about these types of matters so that you wouldn't question them even when they are doing something improper. I wouldn't know. I trusted that they are there as experienced people. Ditieletšo di tšwela pele.
Afrika Borwa e thakgotse semmušo lesolo la go hlabela batho ba go feta dimilione tše 3 ka tshwana ya go thibela kokwanahloko ya HIV ya Lenacapavir mo mengwageng ye mene. Lenacapavir ke tshwana yeo e hlabiago gabedi ka ngwaga go thibela tshwaetšo ya HIV. Mopresidente Cyril Ramaphosa o tiišeleditše gore mmušo o ile go kgonthišiša gore tshwana yeo e fihlelelwa ke batho ka moka. Mopresidente Ramaphosa o retile go phatlalatšwa ga Lenacapavir a e tlhalosa bjalo ka kgato ya history ya go lwantšha HIV and AIDS. O re le ke letšatši leo batho ba tla go gopola kgole mo ba tšwago gona ba re Afrika Borwa mafelelong e fentše ntwa kgatlhanong le bolwetši bja HIV and AIDS. Tekanyetšo tša pedi tša tshwana ya Lenacapavir mo ngwageng ke phetogo e kgolo ya tša thutamahlale yeo e lebišitšwego go thibela HIV le go fetšiša leuba le. To us, it represents a major turning point in South Africa's national story. It represents one of the most significant scientific breakthroughs since the advent of antiretroviral treatment. And as we all know, we are the one country in the world that has carried the heaviest burden of HIV/AIDS. HIV and AIDS e tlogetše mabadi go malapa ao a latlhegotšego ke ba bo bona ka baka la bolwetši bjo. Mopresidente Ramaphosa o re Lenacapavir ke kgato e bohlokwa yeo e tla go fetšiša ditshwaetšo tše diswa tša HIV. Lenacapavir gives us an unprecedented opportunity to strengthen HIV prevention. A single injection administered twice a year can provide powerful protection against HIV infection. Minister Motsoaledi and Deputy Minister Phaahla and officials, I'm sure, have already demonstrated that. This is not merely a medical advance. It is a practical intervention that can transform lives. Mopresidente o re Afrika Borwa e tla ba le phatlalatšo e ntši ya tshwana. We won't be able to. Kopano ya kabinete yeo e bego e swere lehono e dumelelana ka la gore go ka sebele mogwanto wa motlalanaga ka la 30 mo kgweding ye bjalo ka ge mokgatlo le go kgatlhanong le badudi ba dinaga lešele wa March and March o laeditše mo kgweding ya go feta. Baetapele ba mokgatlo woo ba nyaka gore badudi ba dinaga lešele bao ba senago mangwalo a maleba ba bušetšwe gae. Ge a bolela le babegaditaba pijana lehono tona ka kantorong ya mopresidente Khumbudzo Ntshavheni o boletše ge matšhošetši a mogwanto woo wa motlalanaga a ka senya magato wa tšhireletšo ya naga ka sehlopa sa bosetšhaba sa tšhireletšo le makala a bohlodi. So South Africans have the right to protest and they can march in terms as provided for by the Constitution. But South Africa have no right to take the law into their own hands. And as we have indicated before, there's nobody who's going to do a shutdown of this country. And we must be very clear about that. And if we then disclose what our categorization of the people behind the marches and everything else, we may compromise the work that is being done by law enforcement and net joints. Lekala la dinyakišišo SIU le phetagaditše taelo ya kgorotsheko lefelong la go rekiša difatanaga la rakgwebo wa ka Mpumalanga Yusuf Omar. E re ke karolo ya dikarolo tša dinyakišišo tšeo di tšwelago pele ka ga madišadihlong a go amantšhwa le bookelo bja ka Tembisa. Moleledi wa SIU Selby Makgotho o tiišeleditše gore lesolo le ke karolo ya ditaelo tša kgorotsheko. Go ya ka SIU nepo ya dikgato tše ke go šireletša dithoto tšeo di lego ka tlase ga dinyakišišo. Oma ga se a go legwa gomme SIU e tiišeleditše gore sefatanaga seo se lego ka lebenkeleng ga se seo ba nyakanago le sona gomme seo ba se nyakago sona se rekišitšwe. The investigation actually found that pursuant to the preservation order, the car has actually moved from one dealer to the other. And what actually is happening is that there was never a physical movement of the vehicle. It's only money that has exchanged hands. So in some instances, it's about four times that the car actually never left the dealership, but money had been paid. And one of these instances is that when the curator was actually doing a routine check in relation to the e-notice, that is where they picked up that indeed the car had been sold, and hence the photographs and hence the order that we are here for.
Molato kgatlhanong le morutwana yo a lego matlhalagading ka sekolong seo se phagamego sa Forte ka Dobsonville ka Soweto o šutišeditše go ya letšatšing la 12 kgweding ye ke kgorotsheko ya magistrata wa Road Board. Lesogana le la mengwaga e 19 Siyabonga Zwane o latofatšwa ka go hlasela morutwana ka yena Kabelo Khumalo wa mengwaga e 19 ka phanga ka labobedi go seo go dumelago gore ke hlaselo ya go etefeletša go digongwana tša go gapa mogofe mohu hlokofaletše tliliniking ya selegae. Gomme hono go putsišo ya rena ya letšatši rile mopresidente Cyril Ramaphosa le tona ya maphelo ngaka Aaron Motsoaledi ba thakgotše semmušo kabo ya moriana wa go thibela HIV le AIDS ka Mpumalanga gomme ra botšiša gore na o bona se tla thuša mmušo go fihlelela nepo ya ponelopele ya 2030 ya go fediša kokwanahloko ya HIV ka mononageng. Maikutlo ke yao ka mokgwa wa WhatsApp. Go thakgolwa ga moriana wa go thibela diphetetšo tša HIV ke ditaba tše di botse e fela nna ke re naga ka bophara ga bathwale bašomi bao ba tla go kgona go tlhalosetša setšhaba gore ba kwešiše pele ba tlhabela tšhawana ye. Meriana ya HIV re tloa re leboa kudu ka gore e tlo tloa e hafola kokwanehloko ye ya tileng ye batho ba bantši ba ka sele ba sa kgona go tshwaetsega. Nna ke na le ponelopele gore ka 2030 mmuso wa rona o tlabe o kgonne go fodisa kokwanahloko ya HIV. Bontši bja rena re na le tsebo ya HIV le ka moo re ka itšhireletšago ka gona gape re tseba le mokgola wa dikgotlopo bagweba ka mmele le bona ba tseba go itšhireletša. Ke nagana gore masolo a go ruta setšhaba ka bolwetši bjo a ka thuša go fokotša bolwetši bjo e le ruri ka 2030. Re sa le amogela thobela ba lapa la boanele Tshabalala wa mengwaga e mebedi go tšwa ka Esikhaweni le boala le boopola kwa KwaZulu-Natal ba palelwa ke go amogela lehu la gagwe. Segotlana se se hlokofetše morago ga go ja dimonamone go tšwa lebenkeleng la Spaza ka Sontaga. Tiragalo yeo e garošitše badudi matswalo moo go tsogilego le dikgaruru ka ga bontši yo mabenkele a di-Spaza a balaolwago ke badudi ba dinaga di šele. Maphodisa a province ya KwaZulu-Natal a šetše a golegile mongwe wa lebenkele leo ka go ba ka mononageng ntle le mangwalo a maleba. Lehu la Anele Tshabalala le hlotše go se dudišege ka ga polokego ya dijo le magato a tšhireletšo go lebeletše mabenkele a di-Spaza a laolwago ke badudi ba dinaga di šele. Go ya le ka balapa Anele o thomile go lwala morago ga go ja dimonamonane go tšwa lebenkeleng la Spaza go latofatša ge a ile a lla ka dihlabi kampeng pele ga ge seemo sa gagwe se ka gakala. Balapa ba ile ba mo iša tliliniking ya selegae moo a hlathilego gore o hlokofetše gona. When I looked at her, I saw a stomach spasm. I tried to give her water to try and wake her up, but she didn't wake up. I then tried to breathe through her nose so she can be able to breathe, but it was then that I saw her foaming in the mouth. Lapa le nyaka dikarabo tšeo le sa di hwetšego. It is painful because she was not sick. What's even more stressful is that we don't know how she'll be buried. No one in the family works. We want justice for our baby girl. Maphodisa re ba nyakišiši ba emetše diteko tša ka morago ga lehu go hlatha seo se hlotšego lehu la ngwana yo. Ba netefaditše gore mongwe wa lebenkele leo o golegile ka go hloka mangwalo a maleba go ba ka mononageng. Police in Esikhaweni have opened an inquest docket following an incident in which a 3-year-old child was rushed to hospital where she later died, allegedly after she had consumed snacks. Investigations into the circumstances surrounding her death are under investigation. The owner of the shop from which the snacks were allegedly bought was arrested after he was found to be in the country illegally. Masetlapelo a gakaditše dikgohlano mo badudi ba selegae ba ipiletša go badudi ba dinaga di šele bao ba senago mangwalo a maleba go tšwa ka mononageng. Ka ngwaga wa 2024 mmušo o tsebagaditše magato a boingwadišo bja dikgwebo tše nnyane bjalo ka karolo ya go rarolla melato ya go ama mpholo ka dijong moo batho ba go balelwa go ba 20 ba lobilego maphelo. Anele go letetše gore a boloke mo mafelelong a beke.
Maemo a boso a tlhotse tshenyo go malapa a mmalwa dikarolong jaaka Botshabelo ka Free State seo se tla morago ga gore dipula tše maatla le madimo di tlhole tshenyo ya dintlo tše mmalwa le go tlogela ba bangwe ba badudi ba sena magae le go ipotšiša gore a ba ya go robala kae. Ba bangwe ba bona ba re ba ka se kgone go lefelela ditshenyagalelo tša tshenyo yeo. Tirelo ya bosa ya Afrika Borwa e tlhokomedisitse ka sefefo se se boitshegang mo diprofinsing dingwe go akaretsa le Freistata ile ya lemosa baagi ka tshenyo e ka nnang ya nna gone mo mafaratlhatlheng segolobogolo mo matlong a mekhukhu. Mme mogolo yono wa kwa Botshabelo ke mongwe wa bao matlo a bone a neng a sengwa ke diphefo tse di maatla. Ke ntse ke dutse ka tlong ke shebeletse TV be kutlwa hona le moya o mong wa ke tsebena o etsang jwang modumo bohloko hakalo e be le go le matile a bulela sitting room ke ema ke lo kwala le matile ke le notlela be kutlwa ona ntho ka tshepe e wa ka mana ka kgang ha ke mathaki ya ka kgang ke mamo ke koparang le godimo masenke a le sio kaofela ke room tse pedi tse ya bana e robalang le ya ka e robalang ke tsona tse ileng hore di bile le di ameile ntong sefefong seo a tshigile ke lo fela go bea masenke ka odimo hore fela re kgone go robala. Mokhanselara wa kgaolo o leka go thusa batho ba ba tlhokang thuso. Mme ha e ne e tsagala ke tsagalo e amme malapa a ka ba 15 ka hare ward ya rona ya ward 29. Mme re leboa masepala wa rona ka disaster management le mokgatlo wa sefapano se segubedi hore be ba kwano go tlatla go sheba na tshenyelo e teng mona e tsaetseng ene e kgolo ha kana e le go setšhaba sa rona sa ward 29 se iphumane se le ka tlasa tshenyelo e kalokang. Mokgatlo wa sefapano se se hibidu wa Afrika Borwa o bolela gore o tla kokoanya pego e tlayang le kwa lefapheng la thuto ka gonne sekolo sengwe le sone se amilwe ke diphefo. Re tlile re tlo etsa assessment le team tsa rona and ha re qetile mono re tla be re tswella ka verification ha re qeta re tla be re tlo thusetsa ka diphallelo tse re tla be re thusetsa ka tsona ho community tse di affected ka ga Botshabelo mo le reng area tse tharo ke tsona tse di affected le nje section C1 le C2. Baagi ba tlhokomedisitswe gore ba nne ba thuta fetse fa maemo a bosa a ntse a tsidifala. Kamogelo Siekwi, dikgang tsa SABC, Botshabelo. Kgopolo ya gore go swanela ke go ba le leano la mmapa le go netefatša kgolo ya ikonomi e tšwela pele go bonala morago go fokotšega ga meepo ka seleteng sa bojanala ka North West. Dileto tšeo di akaretša mebasepala ya selegae ya Rustenburg, Getleng, River, Moses Kotane, Madibeng le Moretele. Ekonomi ya selete seo e ikeme ka meepo. Mmušo le mafapha a private a rerišana ka maano a go godiša ekonomi yeo e ka thušago bohle ka go godiša makala a mangwe go etša temo, tšweletšo le go godiša lekala la boeti. Ba re kopano ka Rustenburg go rerišana ka mathata ao. Sedika sa bojanala se humile ka platinum e dirileng gore se itsege lefatshe ka bophara mme potso ke gore go tla dirwa eng fa diminerale tseo di fela kgotsa go sa kgonege go epela go ya pele. We need to move with speed and focus immensely on beneficiation, and I think this is an area where little progress has been made in our province. Go boikuelo jwa gore go simolole go tlhatswa diminerale mo nageng pele di romelwa ntle kgotsa beneficiation. For decades, many rich regions across the world have functioned as extraction economies. Raw materials are extracted and transported elsewhere in the world for processing, manufacturing, and export. The value addition takes place elsewhere. Dikgosi tsa re go botlhokwa gore bašwa ba rutiwe go itlhamela le go tsamaisa dikgwebo gore ba kgone go thusa go fedisa botlhoka tiro. Skills development, as it was suggested earlier today, is a key role in taking our young people outside poverty. I've got experience in it, especially on the agricultural sector. Those stipends change the lives of our people. Mme go botlhokwa gore dikgwebo tse dikgolo tse di potlana le puso ba tshwaragane go kgona go godisa ikonomi. The collaboration through the mine le rona tlo tlisa moputso go rona le youth ya rona mo organization ya rona ya tourism. Le mo North West ra itse gore agri ke yone tsela ya go ya kopele. Ditlamo tsa meepo di rotloeditswe go reka didiriswa tsa tsona mo bagwebing ba selegae. Itumeleng Kajane, SABC News, Rustenburg.
re sa le amogela bašomi ba tša maphelo bao ba thwetšego go bolokwa setopo sa motšwasehlabelo wa Ebola ka bohlabela bja Democratic Republic of Congo ba hlasetšwe ke badudi bao ba befetšego fao ba gapeletšeditšego go galahla lepokisi le go lota hlogo e mentsi bahlankedi bao ba tshwetše ka mare tiragalo yeo le go lemoša gore seo se gakatša go phatlalala ga bolwetši bjo go begilwe diphetetšo tše 361 le mahu a 63 ka diprofenseng tše 3 ka leboa le bohlabela bja naga yeo. Bašomi ba tša maphelo ba ile ba hlaselwa ka toropong ya Katana ka borwa bja province ya Kivu ka DRC maetekong a bona go leka go boloka ka polokego mohu wa bolwetši bja Ebola. Badudi ba befetšego ga senka ba fiwa tumelelo ya go hloboga setopo seo. Bontši bja badudi ba DRC ba sa latela setšo sa go swara le go hloboga setopo nakong ya poloko. Efela ka lebaka la magato a polokego a tša maphelo bašomi ba tša maphelo ba ile ba thibela seo go efoga go phatlalala ga bolwetši bja Ebola. SAFA e netefaditše gore papadi ya mafelelo ya Bafana Bafana ya go itukišetša dipapadi tša mogopo wa lefase wa FIFA 2026 e tla ralokwa go sasa. Papadi kgahlano le Jamaica e tla bapalwa ntle le babogedi ka lepatlelong la Hidalgo ka toropong ya Pachuca ka Mexico mo Bafana Bafana e kampileng gona. Papadi ya go thoma ka iri ya 11 bošego ka nako ya ka monogae. The Reggae Boys ke sehlopha seo se le go maemong a bo 17 lefaseng e le go maemo a godimo go bapetša le sehlopha sa seo Bafana Bafana se kopanego le sona bekeng ya go feta sa Nicaragua seo se le go maemong a bo 130. Bafana Bafana yona e maemong a bo 60 lefaseng. Bafana ga se anoša selo dipapading tše 4 tša go feta gomme e le ba dipapading yeo ka phegelelo ya go aga leiswa boitshepo le go hwetša mafolofolo. Sehlopha sa Afrika Borwa se tla bula dipapadi tša mogopo wa lefase kgahlanong le nngwe ya dinaga tša bengae e le go Mexico go la toropo ya Mexico ka Labone go papadi ya bona ya mathomo ya mogopo wa lefase mo mengwageng ye 16 ya go feta. Bešong ditaba tša rena di fella mo ga bjale go latela kakanyo ya maemo a boso kgaetšedi mašibekganyago ke yeo gabotse. Mogedi wa SABC2 ke rata go dumediša le go amogela bošegong ba lehono a ke re lebeleleng tša maemo a boso ge re lebelela gona ka thabeng tša Lesotho go tla be go wele letlhwa ge re tsenelela jwale go bonagala go tla be go ntše go ne le msarasarane re lebelela gona go la Eastern Cape bogareng ba naga go tla be go ntše go pipile maro go tlo ba le go tonya a ke re tlhokomele re jwale re tšwela pele jwale le tšona go la go sasa re temogela gape gore go santšane go tlo ba le maru a ntša ba pipile bogareng ba naga re lebelela godimo go la Mpumalanga go tsenelela gona Limpopo a ke re tlhokomeleng go tla be go ntše go ne le mogodi o tla be o ntše o le gona ba kakanya moso ba re lemoša gore go tla be go ntše go ne le letlhwa le lentši ka dithabeng tša Lesotho ebile go tla be go ne le moya o matla o fokang ka lephuthong la lewatle gona go la Eastern Cape ga re tšwela pele jwale le tšona go sasa re lebelela gona go la Gauteng go lebelela temperature tša rena di tla be dintši di thegile Pretoria ke 3 go ya go 10 seswai re lebelela le gona fer e nageng go tla be go tonya ke 2 go ya go 15 re lebelela gona go sasa go la Limpopo le gona go tla be go ntše go tonya ge re lebelela wena o leng go la Mokopane go tla be go le 7 go ya go 20 re lebelela gona bela e tla be e le gona 5 go 20 re lebelela gona ga Sekhukhune wena o le Mamune Diphagane le gona ga Mashabela go tla be go ntše go tonya sanene ka tša 23 re lebelela provinceng ya Mpumalanga go la go sasa le gona re temogela gore go tla be go ntše go tonya re lebelela Mpombela le gona le 10 emele le gona go tla be go ntše go tonya re lebelela Standerton e tla be le 1 go ya go le 14 KwaZulu-Natal go la go sasa le gona re lebelela jwalo le gona ba tla itemogela gore go gonga dina go tla be go ntše go tonya Ulundi 20 Vryheid
ahead le gona go tlabe go ntse go tonya Namithi le gona e tlabe le 3 go ya go le 17 ga lebella go la Eastern Cape jwalo re itemogela go tlabe go ntse go ne le memoya e matle re biletseng ka yona ka mabopong a lewatle maletswa e tlabe le tee go ya go le 17 ga re lebella ga Gqebega le gona e tlabe le 7 go ya go le 10 ga re lebella jwalo go tswela gona go la Western Cape le gona ba tla itemogela gore go tlabe go ntse go tonya e le ka matla re lebella gona Riversdale e tlabe le 7 go ya go le 16 re lebella Beaufort West e tlabe e le 17 re lebella Northern Cape go la go Sasa le gona Upington e tlabe e le 12 e lebella gona Kurumale le gona e tlabe le tee go ya go le 16 Calvinia ka tse le 16 re lebella go la Freestata go Sasa go tlabe go ntse go ruthetse le gona Bothaville go tlabe go tonya e le le go ya go le 15 re lebella Bloemfontein e le tee go le 13 go lebella Northwest re fetša jwalo le gona go tlabe go ntse go tonya e le gona Tosca ka tse 2 go ya go le 17 go tswa go nna setlogolo sa Kganyago ke lebogile nako ya lena ke re a ibe le mafelo a mabotse a beke ke a leboga